Paluel ko singay ora tigil ko mo sa bil tun in mertial to ko betset program ra TMC ilal ko singay o kya ra TMC kamenor electra blur ngara sharp sa huma betigil adrul ng seor ngi tiar campaign ri men butre ratsins e kita matingil wasya blur ngara da morgi hoy de la government ngi ra tru merul ko singay la buil obis ra kapen tru matal ko singay la buil ngari o ako hoy de la government ra sol batib ra blur ngara e direct tru merul ko singay la buil en constitution de ra blur ngara no se ve la sharp el gonger mamma yo shotar ngi metiang en moder dria tele laureri ra ko to lo mengiltin mo Sven mo gabinor abrunar den ben mutrela ya tirgal terula bongela ngari ngarelir makpai modersio lio morgau ya go teme congratulator ka dimla kum ta sa tra club se que da wa teruga gabinor ngarar congratulations e pas ka olgio ngol por se mutadur adrangar Raigit ko raw dispiu ma tele ngarar do bongure lan bran melewarra man mereka silem kau tidak terung ikut siul yang mereka. Sulang era itu ngara rateal ra usaman me ko tisel standing ergi del realmente es el government trabajo ngara ma avera omole ora ido edik tipo puede siti al chits ergi del marubak al dios mereka asau raigal klangat tangat Blada abangan de Mutrela. Ya, magulmol me raidung me diktusu sergida. Umra kasi ngire ku omtergi de kusu sergida mortigal todo del adren tiro omtergi de regal blu. Mu asu sergida amorar clay marubul belau Bilu ma ebir klaim ma masil belau President of Republic maru cabinet sengi ma Vice President of Republic Senate President maru senators Speaker House of Delegates maru delegates Chief Justice ergidra Marogut justices, governors of 16 states, mas speakers of 16 states. Ahora adulto malmal mete programa aquí de ahora idung edicto el di contería de la dangar de cultura para abilu marugul orior, marmasil orior ate al mse dangar ate al orior yagu Momsa de gattinya tar atangarar. Ya gua apa golmol mer te programa de rora idung dibak introduce tigal terul bangya del me. Ring to bangya mar adala toara ni ko setiap to tal bangya la dokya ki. Bangya la ka benor. Ma kan ngara jakisi ega Alay Senior, enya chairman es el swearing in committee. En el next enya kamti ni midol nya chairman es el transition team ergi. Ako mesti ati al tomo muls mo dia sel ayal tour program sel albang rel al Malmir sel January 12 niya Constitutional Day illegal silsra mos medal ngel babas ra benor momte gida adangara es el silsa January 12 se dire Constitutional Day adire mos edlo da kiase Constitutional del ora mo anor tigel tira amilus ra constitution lagi karena te dir ngaya terul dir obangir elal
Maksudnya luka witness gitu, anor tial sils. Dia gitu pora itu akti kalau tial soal mau ngasuli ang ngar drogura tiam lang mereka senkyo. Siapa mereka senkyo yang ngal kwam lo dia tele el metode me orang ngasuli yang melanya au circumstances el bangaring tial blur orior kwam leti del me em sa ta tinge de malu ora celebrate ta tol de blaring min alta mong malbring asuri ate al mche kalau asuri adang tara seklau marang artir ma asel lo singil meranga lo blal ska lom das al mate qase mse kal tur tira ada mortial tru al atau bisa ka benor apa ini berarti aja dari ke introduce ra dikum sa nga chairman ra installation kami tiri ng ora di mo small diesel ayel talbang al at diesel time ra installation Mo singkam lego igong ka Madang malungil ko singir merbak la ada nung yate alilo mesertial pora ka debel sure kamam akmo o ay sarat ateletelel sel mo swearing in ceremony ra January 12 aw atamelala rabu ngarar damal blota kalwa sengel mengil temo esel mo gobernador amom edaw sel ngiya ka institusyon de rabu ngarar del January 12 ra 12 noon ang muat yagi ateletelel tial program ngomu ra trui matal klo ra tutaw et yang adi morngi sel state office ngara ang hangabugodan ngomu ra trui matal klo morngi ya ako ra invocation and di ako ra sabatong ang morangal karangal elementary school and mo itakli ang national anthem madiri kal state anthem mo kaming remarks sa chairman ra ngaral council of chiefs and then ito mo edale ora itong tirigel tira mo presiding officers ra olbatiber ngararta Siyam lang mo siya uli. ang alla ra ngararta wase sel Tuesday ra January 11 ito mom edal ar adra olbatiber matadi mom edal ma other tiren mo member olbatiber hindi tira ulit ra gobernador wase kibom edal la bungge mar presiding officer sel ko le ada tu ni makapreneur as speaker nila kamera ng ito kuram ni Aquilo kasi tirigal ko mo SL mo presiding officers Paul almanya kapreneur mo ito kuram malungit to ko Mo tangali mo speaker ba mo vice sa mama Florida oy mang mamom edala Florida ang mo vice speaker ang mo speaker uri say ang mo edala a kapreneur electa kadokor o eringi masel to swell 12 noon ya kapreneur elect am umilara utangi ya mo mga tiang malurung lela kapreneur elect mo ngitam lamura akarakari wasable sub el justice Kathleen Saling ya mo mga tao ni mangurung ulel magyoni agi ko radio da so mas ulkom tamo ko ngel mo ise ya we will say gitel pol me taole en ya mo ngi self presentation da constitution mabanderang rangarata melara kapreneur iskawal kuk mo o yun mo ra ang panggal ko na esen mo ito governor sa kuma ese gid ya uring yung governor elect tam alo esel governor ako kumululyang pora alda atal yang mo mera kasi segid ya tamo ka trake yang mo seya indra program hindi ka go tial pandemic ka bangaring hindi ka swada nulang rang ako kumle ko ra mukti ka ng kalboy kawase ngakakpong hindi ka mbayiso kal meeda le start awrior masayida mukti karingi mang mali sayki hindi mo mre ke okora kadamal masumrat takayiri eng ya start awrior ngora malwal ka deba program et jalsal mo ma I see. Hindi ako para magtulog la organization mang tiyan rogil to ka di mo ngira office ram luro ra. Oh, isen na state Tula. I see. Why siya mang hindi ka ko ra invitation ro kami nga claim la mo ra
trivela urokui kung yung spero yung le Yeah, baiterti. a invitation na start umrusir elang nandir kamral umrusil akluko kay ngiyak mal complete. Ay sinin ko ra umilam invite ra kali ka. Yeah, ba. Ako mesining ko ra mal loob may bayang ol yung sa important subject. Sing. Tial transition kami tigil other dia karubak mo sa atang ra rukun mo tangir sa araw kami nagpokorni kaya nga ra kada expect mo sa iso ni. Mak tik pwega ko si ol yung lior ka kandi mo. Sularuhan mal gobernador mandatra gobernador electa mera transition committee pasendya ka do rura committee ki dalam adari amla mo mereka to otherwise di prepare ki dal girela mo so isa para kabelment maral mong mal ngutial timal bel assembly niya gobernador electa members of transition committee amarinya Albang Jawas Isang, Director Malayrey, Chief Manahan, Mr. Pierre Besebs, Mr. Heflin Bay, Miss Lay Senior, Miss Latoya Besebs, Miss Piggy Maui, mga member tiyal transition committee na governor elect. Magim lamu ura urior mela record state nagtangata Pimental Governor most of el gonger Trigel Bebila staff state magit makalungyor share information abrera maomes sa sel organizational structure state ayel existing policies and procedures sa states budgets mayel ora sa potential revenue generating activities sa states marami audit report sa states ayel investment portfolio sa state direct status ayel border irrigations public plans mayel existing lease agreements ongoing CIP projects mayel contracts agreements state ta involved ni rin time ilagi mo mes odakta kaigal local report present transition committee report mo ra governor elect sa igidal sales umagal sales ngal mo sobelo mes ringil do ringil mo preparing direla maral mer government niya mo administration niya mo administration pero gidi Siya kan ko gera question. Ngara ko na basic project ra bro na ongoing. Ang mo so isla. Ngara gel ko ra marala urior el tipo continue. CIP program. Ilagay ongoing CIP project abalo ang aring sila road paving sila all hamlet ari sila umusment rare say ngari nga igel direkta all hamlet sila road cemetery sila ongoing ngari nga ngara compact connecting road paving sa ngara alabal mo limang sila direct to project lang ngari sila improvement works direct out of project kaya kaya late show project sa CIP marami lang kami Tigil gue kan ngara da lo ra ka meter ngara da lo gol tigatir. Tadi mo mang kam ko ra o ti o singem letter ba ka ra. Hindi wala itong amalong mara kasi gidala dos pe urior ma ngeso mauro maluur tiyan gidel adal kay mo dia ka adal mo dia ka urior apay mosiga ti allen mo tir mo sabi improve a skill set tir malubang know-how tira ayal urior albangan en ako mara kasi albol di po si hindi at siya yung nga bukot mo klay urior gidel makaro ko kaya nga siya Hindi ka kung das luwas ang mal. Important aigal tialo sa niya chairman na swearing in ceremony ra nagrumarar mang yum so del understand ra pandemic all the get kita kita mang dia ka expect ra celebration ka expect ra installation ng tatawror yata Berlin mo ngiling mo niya celebration ruli e direct appreciate ko mura
Transition Committee. Kung the most important to ko government dorur tringi adi kada bon mo mati term lo mereka mo mo ng seuringi rulin mo ngira adra bro expect tringi the boy same. Kung das dito ra the mi ra expect something good ra administration ra makwisi vice appearer. Ikunin tergau mo ng tulo adra ra. Again swam mo relal dimdera mo 7 days como gobernador Bruno. Ya surat al error ahí donde me disfruta el gol de mucho muy smodite allí del motor a el swearing in hasta admirar que el programa error ahí donde me dio casi un timbre no son saududet en ya gol makita error ahí donde igual dimlagal gimot ngal olbiri lang dimla gimot to bida bachet mora swearing in the program ra benor mo swearing ma digal inauguration adu so isbra adu the program lo siga anges ma adu mo sing eder litial dumbrang kasing giren mo ni program angran mo medan gel mo bes mo ga benor bagal the program lo albang aring maramira Wednesday adi dinges regal adama probablemente ma omenges me di puntialte error ahí donde edi guren asule na calculen tel gabenor ra egal reden la momre al 4 years le gumara mo kasi akpong en yakpo gulod malu bak maro baigel nia ulmo emle swal makatmok di kuk ma ortial dual makmo el mutel continue e ored el momre seguida fundación y pasai ayal la logo semana transition team pato ayal CIP project tengar del gumbra pase gire del ore del momre que el mo ula audo del masois sebra state mga mortial drual mo lore da uriol di apoguro e osiga veces teal akti soang teal di mga sura la Abenor iskawara aygal 8 years la claudio lo ngel 8 years ra yel gu niya utis aklara ya kasi magarada adro olbil magarad ado dorur sel moktegal gid masoad el mo reality lo vantria tokla ya katsel digi del mun dia del mususeo tigal kalik segi de makuk siru bagel ngilar ngil kami no iskawa makman me asule rapial emde kasi ngaklol adel emde kasi ada blua amlang takal mo support na kaigan mil 4 years man ring asule rapial ma seklo regaring dire ba idong sekal soal ngatiang ini ay sablong ngara kasi til tel pandemic mo at administration gida adi mo medan ina albania inauguration le umbra kasi gide del moriom laudo lo siga el lumil teal mangaral mar adrabalu ma mera state el sebemo sugi regal lokal dagan hindi mo diwai ibalo chairman installation swearing in kasi committee kasi di mo meedal seguir ng mo ulaw ide sel inauguration sel re-election ito sa dali sulang se tokuvet el program ra tirgal pesin mo ngura ra government ra ngura ka elect sharp sa kumama installation chairman ra kami tira le senior waise ma kandi ngirmidol kora orang sirgumi mo wila no ulit tokon pagkakada nga ko mas ang clear nga appreciate til tokon na belong sa rin la ate mo sa men ngoy titrin mot ma kada
Omda surgire ablu ngarar tengah kadire ko ba ngarar mongila ko loring sa lumiguna. Mang akman mering asuliun mo sa ultuni nito ko betsel happy new year mo na ngarar. O aktial TMC o sa lumil wasyak mo. O record ay gigi de robuil. Il programa Kavenor elect sales seats. Umbos ben mo na record mang katukot mo ring seringi o maklat kernil wasya di kiti lon mo ngara. Mandiak di dur elang el o telefon ay gigi domda suri. Domda sa ngara let el missing curing ngara let ro na siya ngi. Mat mo krab ngara kan berwater ko command sula. Command sa uli sharp. Congratulations one more time. Ya tungkol mo kerja del gila tuloy merul ko sing labuira. Hablo ro ro ngara. Command sula meiga. Isi ato ko sa programa. Transition committee ra sharp sa kuma. Meiga sula.